Ndagusuhuje kandi ngo ikaze wo kuri The Bridge TV mbonero n'umwanya wo gushimira wakoze subscribe kandi nawe utarayikora uyikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bya buri munsi, amakuru, amasomo, inama za buri munsi ndetse n'ibiganiro bitwigisha iby'ubwenge hirya no hino. Rero by'umwihariko ngira ngo tumaze iminsi turi kwitegura gusoza umwaka wa 2025 aho hagiye hategurwa ibitaramo ndetse n'ibirori bigiye bitandukanye. Hari n'abagiye barangiza umwaka neza n'abawurangije nabi. Ngira ngo ejo bundi mu gihugu cya Ghana nibwo twarebaga umugabo watubuye abantu Ebono wabwo yababwiraga yuko ngo umwuzure ugiye kuba waba abantu bagapfa. Hanyuma byaje kuvumburwa yuko ari umu content creator, tuza kubona abantu yatuburiye nyine yaragiye abaka amafaranga nyuma baza kwigurira akamodoka ka Benz kameze neza. Ni inkuru twari tumaze iminsi tureba mu bantu basoje umwaka neza ndetse n'abawusoje nabi. Ibintu byakomeje kugorana rero ku mihanda hirya no hino, yaba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Uyu mwaka uri kurangira abantu baba baragiye bategura ama event agiye atandukanye, ibirori by'abahanzi, ibirori amashow agiye atandukanye. Ngira ngo buri muntu wese abafite aho yakwisenga kugira ngo abashe kuba yajya kwirira show cyangwa yizize nyine kuba asoje umwaka ari muzima. Aba ari ibintu byoroshye, umwaka bari munini kandi bibuberamo ni byinshi. Gusa hari abantu batagiye bawurangiza neza. Mu minsi ishize nibwo twabonaga ibitaramo mu Rwanda byagiye bitegurwa ndetse bikanagenda neza. Harimo nk'icyumba cya rap, harimo nk'igitaramo cya New Year Groove cyabaye ku itariki ya mbere. Bikavuga yuko cyanagenze neza nubwo hari ibitari kuvugwaho rumwe. Turaza kujya tureba ese ni ibiki ubundi byakiranze cyangwa n'utuye dushya twari turimo. Ariko ndagira ngo twigarukire ku gitaramo cyabaye ku itariki 31 Ukuboza ubwo twari turi kurangiza umwaka, ndetse cyari cyateguwe n'umujyi wa Kigali, ariko by'umwihariko nyine ari nabwo umuhanzi Kevin Kadeyizizaga imyaka 5 amaze mu muziki. Uyu ni umuhanzi wakoze ibikorwa bigiye bitandukanye, yaba gukorana amakorabo n'abandi bahanzi. Ngira ngo murabizi ko uyu mwaka ari nabwo yakoranye na Alikiba ndetse na The Ben na Kirisizi bagiye bakora amahiti agiye atandukanye. Uyu muhanzi yakoze hiti nyinshi muri uyu mwaka ndetse binagaragara yuko yari yarasizemo umuhati ukomeye cyane kugeza ubwo rero ateguriye igitaramo abakunzi be ku itariki 31 yiziza imyaka 5 amaze mu muziki. Uyu rero numwe mu bahiriwe n'umwaka ndetse akaba yanawusoje ashimisha abakunzi be ku itariki 31 z'Ukuboza umwaka wa 2025. Ku itariki ya mbere rero ngira ngo nibwo hari The New Year Groove, igitaramo cyari buhurirwemo na The Ben, aba n'abahanzi bakomeye mu Rwanda, ndetse na Bruce Melody. Ubwo nibo tureba gusa kubera yuko no kuri afishe ngira ngo mwagiye mubona yuko amafoto y'aba bombi ariyo yarari. Gusa ha performance abahanzi benshi bagiye batandukanye bagiye bahabwa umwanya, ndetse ngira ngo mwabibonye ko na Benovi wasabye stage iki gitaramo akiri kwamamazwa kitaratangira yabashije kuyibona akayiperforminga. Ngira ngo hariya ibintu byose byari bimeze neza. Gusa bamwe bari kuvuga bati uko twari tubyiteze bizagenda ntago ariko byagenze. Twari tubyiteze nk'ihangana, twari tuzi ko ari bato. Gusa igitaramo cyakozwe bisanzwe ndetse hahabwa n'umwanya n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bagira ukuntu bigaragaza. Hanyuma rero iyo umwaka urangiye nabibabwiye ntago wabura abantu urangirira nabi cyangwa umwaka utangirira nabi. Umunyamakuru wacu Tycoon Ndahiro cyangwa amazina ye nyakuri yitwa Ndahiro Emmanuel. Tycoon Ndahiro muramuzi mu ma episode ya 1 on 1 muri content bita 1 on 1 muri content bita The Hat-Trick ndetse no kuri TV10. Uyu ni umunyamakuru uri kuzamuka umeze neza. Bivugwa yuko uyu mwaka wa 2025 yari yarigaruriye ikibuga yaragicuritse kubera yuko niwe mu content creator mu Rwanda wasaga nkaho ari guhiga mu bandi kuri content ye ya 1 on 1. Ni umusore rero wagiye ukorana n'abahanzi bagiye batandukanye, ama interview ndetse n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye birimo nk'abanyamakuru akora content ya 1 on 1. Twari tumaze kumumenyera mu myidagaduro yo mu Rwanda. Gusa yagiye agaruka, yagiye ashyirwa mu majwi kenshi, abantu bavuga yuko uyu musore ari ukuntu yitwaza izina afite mu ruganda rw'imyidagaduro akaba yabasha guhutaza abantu yitwaje ko ngo ari umustar. Ni kenshi bakomeje kujya babivuga kugeza ubwo nawe yigeze kwiyandikira status akayipostinga avuga yuko inzego zo mu Rwanda by'umwihariko iz'ubuyobozi zigomba kubaha cyangwa zikagira ukuntu zifata image y'umustar muri rusange. Benshi bakavuga bati uyu mwana azamutse vuba. Nibyo cyane ko yakomeje kujya agaruka ku buzima bwe avuga yuko yabayeho nabi mu gihugu cya Tanzania ubwo yavuze yuko nta n'umubyeyi yagira.
abantu bakavuga ati uyu mwana nyamara n'umwihirinzi niba yarihirinze ibi byose akabigeraho. Tukaba tubona mu gihugu cy'u Rwanda ari umwe mu bantu bari ku ruhembe rw'imyidagaduro, yaba amakuru, amakontenti ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye ariko bigira aho bihuriye n'imyidagaduro yo mu Rwanda. Uyu rero ntabwo byamugendekeye neza kubera ko ubu ngubu ari mu maboko ataraye, ni umwe mu bantu batangiye umwaka ari mu maboko ataraye. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rero rwatangaje yuko rwamutaye muri yombi nyuma y'uko asagariye inzego z'umutekano muri iki gitaramo cyo ku itariki 31 z'Ukuboza mu mwaka wa 2025. Uti byagenze ute rero? Uyu musore ngira ngo muramuzi n'ubundi ni umunyabirori mu birori bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko by'abahanzi ndetse by'imyidagaduro muri rusange, akunda kuba hagaragara. Hanyuma bivugwa yuko yagiye muri iki gitaramo, hanyuma sinzi ibyo atumvikanyeho n'abasekirite baba bari kurinda umutekano mu gitaramo. Ngo iki gitaramo cyari cyabereye mu mbuga neza ya Convention Center. Ubu rero bivugwa yuko ari ibyo atumvikanyeho n'abasekirite, ngira ngo video mwakomeje kujya mubona icicikana, yari ari guserera ndetse banamusohora nabi bamutereye. Bivuga yuko yari n'isura mbi ku muntu w'umwinfluencer, ku muntu ufite ukuntu encouraging abantu benshi tureberaho urugero, ndetse twari tuzi yuko nyine hari byibuze level afite mu Rwanda, kubera yuko kugeza kuri ubu ngubu nta kuburana ko ari mu ba content creator barenze bafite izina ndetse banakora cyane mu Rwanda. Ngira ngo mwabonye video rero rwamusohoraga bamuteruye, bivuga yuko yateje akavuyo bakamusohora nabi. Kuri mwabibonye umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye igihe yuko ubwo yaganiraga n'igihe, yabwiye igihe yuko uyu Tycoon Ndahiro akekwaho gukubita no gukomeretsa, kwangiza ndetse no konona ikintu cy'undi. Gusa bivugwa yuko ngo yanakangishije yitwaje izina afite akarikoresha nk'igikangisho, kandi ibyo nabyo biri mu bigize icyaha. Ababirebera hafi rero ngira ngo mwakomeje kujya mubibona yuko ibinyamakuru byinshi byakomeje kujya bibigarukaho bavuga bati ese uyu muhungu biraza kugenda gute, cyane ko bavuze yuko iki cyaha yakoze gishobora no gufungwa. Iyo bagufunze ushobora gufungwa imyaka igera no ku 10. Ngira ngo rero uyu yarangije umwaka nabi cyangwa nawutangira nabi bitewe n'ibyamubayeho, akaba yatawe muri yombi rero ku wa mbere itariki ya mbere Mutarama umwaka wa 2026. Turi kwinjira mu mwaka akaba ari we wahise awutangira nabi. Uyu musore mu musengere ngira ngo murabizi yuko ibintu ntabwo biba byoroshye, cyane ko ari umujene wari ufite ikintu amaze muri industry yo mu Rwanda, yaba mu gupromotinga abahanzi, yaba kuvumbura izindi mpano. Ngira ngo mwagiye mubona abantu yagiye afasha bagiye batandukanye, yaba kwitabira ibitaramo ndetse n'ibindi bikorwa bigize aho bihuriye n'imyidagaduro. Ngira ngo yari afite influence ikomeye mu muziki nyarwanda. Igitaramo cya Kevin Kade rero cy'ubusanzwe cyagenze neza, twagiye tubona abantu bagiye bagira ama performance ameze neza. Twabonye Riderman yigaragaza, bivugwa yuko yakoze stage nziza cyane. Ngira ngo mwarabibonye mu mashusho yagiye atambuka, ndetse na Rikiba ubwo yakoraga performance. Byari ibintu byiza. Igitaramo cya Kevin Kade cyagenze neza nyine. Ngira ngo murabizi yuko hari abo bigenda neza, hari n'abandi baba bimeze nabi. Kwihanganisha umuvandimwe nyine, kandi mukomeze munamusengere wenda ibintu bikemuke. Yakomeje kujya ashinjwa ko rero yitwaza izina afite akigira uwa danje. Abanyamakuru bakomeje kujya babigarukaho, cyane cyane mugenzi we Kasuku. Ngira ngo murabizi bakunda gukorana ndetse bakanaterana amatiku, ariko nyuma tukaza kubona n'undi bakoranye ibindi biganiro. Ne rero wabaye nyambere yo kugaruka kuri iki kibazo, ndetse n'amarayive ngira ngo mwagiye mubona yuko n'aba Godfather bakomeje kujya babigarukaho bavuga bati ubwo nyine nta kundi nawe ari mu bagiye ishere. Mu byamamare rero byagiye bitabwa muri yombi muri uno mwaka turangije ni byinshi kabisa, harimo nka Jihad. Ngira ngo mwabonye yuko bahise banamukatira. Uyu Tycoon Ndahiro rero nawe tugiye gutegereza, ese ibintu biraza kugenda bite? Ese baramufungura? Ese baraza kumugira umwere? Ese muramusengera soke? Ese biragenda gute? Icyo usabwa rero no kudukurikirana. Ngira ngo amakuru aba ari menshi yagiye atandukanye mu ngeri zose. Kuri iyi channel iyo uhaje ureba ingeri amakuru ushaka y'imyidagaduro ndetse n'andi aba ari kuvuga hirya no hino mu karere cyangwa ku isi muri rusange. Abo hari wowe icyo usabwa no gukora subscribe niba utarayikora, dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Ndabashimiye, mukomeze mugire intangiriro nziza z'umwaka. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Rero murakoze.